uzokubahisha uheshimishe wewe mwenyewe, uwahishe kose wenyewe. kama utachafua huduma yako Uzokwangiza igikorwa cyawe ichafue wewe mwenyewe, genda ucagize rwose, lakini ariko huduma iko safi, igikorwa kisa neza. huduma haina dhambi, igikorwa nta cyaha, kazi ya Mungu haina ubaya, igikorwa cy'Imana nta kibi kirimo. wewe kile unachotaka kukifanyisha we icyo ushaka gukoresha kifanyishe gisura genda ugikoreshe uko ushaka. kama utatukalisha uimbaji, niba uzotugisha uburirimbyi, kama utasulubisha uimbaji, niba uzobamba ugashikana n'uburirimbyi, kama utasulubisha injili, niba uzobamba ubutumwa bwiza, kama utasulubisha maombi, niba uzobamba amasengesho, uisulubishe rero genda ubikore uko ushaka. hili ni kitu cha kweli. ariko n'ukuri ni kuri. Mungu atakusaidia sana. Sababu gani tunapiganisha huduma ya Mungu? mbega iki turwanya igikorwa cy'Imana? Sababu gani tunapiganisha karama ya Mungu? mbega iki turwanya ingabire z'Imana? Ijapokuwa sisi tunajua kwamba kandi twe tuzi yuko ni kazi ya Mungu aliye igikorwa hai. cy'Imana nzima. Mungu ataturumie sana. Imana iduharire cyane. Bila atakwambia umpeleke. ndahego petaweti ni mumutware. Asema ilikuwa wakati wa kukaribia Pasaka. ngo cyari igihe cyegereza Pasika, Na sisi ni vile vile. natwe nuko Tunajua kwamba Pasaka inakaribia. turaziko Pasika yegereje, Kwamba tunataingia kwenye meza ya turaziko matakatifu. tugiye twegera ameza yera. Lakini sisi wa Kristo ariko tw'Abakristo tunafanya mbio kwa kufanya sana. turanyaruka rwose gukora icyaha, Tunafanya mbio kwa kufanya maovu. turanyaruka rwose gukora ibidahimbara. Tunajua kwamba leo ni ibada, turazikura musarabiga, lakini jana usiku ilikuwa ni vita. ariko ejo mw'ijoro byari bimeze gute? Tunajua kwamba leo tunaenda kuomba Mungu, urazikura gusa kugenda lakini gusenga, jana usiku ilikuwa ni ariko vita. ejo mw'ijoro hari intambara n'ibindi. Nini uko naweka ndani ya jibu? mbega n'igikuru kurabika Kabla ya kuja kutumikia Mungu. mbere kuza gukorera Imana? Nini yenye uko naweka ndani ya moyo wako? mbega n'igikushyira mu mutima Kabla ya kuja kuimba Mungu. mbere kuza kuririmba Imana? Nini uko nafanya ndani ya moyo mbega wako? n'igikukora mu mutima wawe Kabla ya kuja kutangaza Kristo. mbere kuza kuvuga Kristo? Mungu atatusaidia sana. Imana idufashe cyane. Ilikuwa wanakaribia Pasaka. hari hegereje Pasika. Haleluya. Amena. Mungu atatusaidia sana. Imana idufashe cyane. Anaendelea. arabandanya Anasema hivi. Wakamrudishia tena. baramusubiza, Akamuuliza, aramubaza, wewe ni nani? we urinde? Akanyamaza kimya. arahora. Utume na nyamaza. igikorwa kirahora, Kila wakati karama na nyamaza. hari ingingo birihora Mbele ya maswali ya ulimwengu. imbere y'ibibazo by'isi. Kuna wakati hari igihe mbingu inakuona. ijuru rikuraba, Wewe ni si pastor. we nturi umwungere,